gawas. Manya, mapinictura na yung makita niya, no? Asay mo doon sa ko, pastor, para ano yung ting suyop ta? Dili, ginay mo na masuyop, Igsoon. Wagi na picture, sorry kayo. Amen? Kaya ang tinuod nga leader, na ay self-control. Ang tinuod nga leader, kaya mo mobilize siyang kaugalingon. Ang pinakauna nimong i-lead, ikaw. Hindi mo tapad, ako. Kaya ni mo i-lead imong kaugalingon. Kaya ka mumata sa buntag para magdevosyonal nga walay nagsugo nimo. Amen. Kaya ka mo ato sa church nga dili late nga walay nagsugo nimo. Kaya ka mo invite nga walay nagsugod nimo. Kaya nga naman, ikaw mismo nagmanifest na sa imong leadership. Kung discourage ka, kabalo ka mo pikpik sa imong abaga, huy, lihok ba? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Kabalo mo kinsa nag-encourage kang pastora? Si Lord o siya ra. Niabot naman siya sa self-manifestation sa iyang leadership. Amen? Ikaw po, dapat ingon ana na. Kay dili sa tanang panahon, isa-isahon ta ni pastora. Isa-isahon ta sa itong mga leader. Dapat ikaw mo manifest na sa imong leadership. Hallelujah! Hallelujah! Abot sa simbahan, naagi bullpen, na ay notebook, hallelujah, na ay Bible, na ay sobre, na ditong tithes and offering. Hindi na kinahalang pugson-pugson. Sige, tagtuyok-tuyok ani. Kaya ang tinuod nga leader, mature. Sabi mo, mature. Oh. Ano yung tinuod nga leader? Hallelujah. Kasi andam din yung paggawa sa iyang self-manifestation. Oh. Kaya niya mag-mobilize siyang kaugalingon. Kaya niya encourage siyang kaugalingon. Naitay mo hilak ka, pero ay sige hilak perminti. Pag humani mo gihilak, mukha sa mantaan eh. Di ba? Pag naay problema, ayaw na yun, pangitag, miski unsa na lang. Ang luod-luod dahil sa Ginoo. Wag ito bagang pag-ampo sa mga Lord. Uy, kay Lord. Uy. Kami, faithful man ito kay Lord. Uy. Kana mga nagluod-luod, luod na. Luod, iluwa na sa Ginoo. Di na panahon. Amen. Karon ang panahon nga mo rise up ang mga leaders. Kabalo pa mo nga mauna ang season nga mo rise up ang mga leaders. Mauna ang move karon sa Ginoo. Amin na igsoon. Ang move sa Ginoo karon, musaka mo gawas ang leadership sa kada usa. Mo na yung move ni Lord karon. That's the move of God. Kung wala ka na igsoon, nabiyaan na ka. This is the move of God. Nga ang mga members sa church, dili na mapabilin membro. Mahimo na mga disciple, mahimo mga leaders. Hallelujah. Lahi naglinihukan. Lahi nagsinultian. Lahi naghunahuna. Kaya ang leader, lahi og sinultian. Lahi og hunahuna. Lahi glinihukan. Amen. Mabalaan nimo ng leader og di leader. Kaya ang leader, lahi na, nausab na ay na-change sa yaha. Nigawas, ni-manifest na ang leadership ability. Naging responsible, na-empower sa iyang kinabuhi. Amen? Kasi gusto niya next zone. Kasi gusto i-apply ang leadership principles. Inam tapad ba, you are a person of value, you're a person of vision, and you're a person of victory. Okay? Ipagawas na imong leadership. Hallelujah. Leadership, intentional leadership development. Unsay buhaton nato pag naatay intentional leadership development? So for example, Brad, okay. Ikaw. Kare. Sigurado may nampuon ning tawhanan ni.
Gisi-gisi man ang pantalon. Mainam poon yun eh. Sige kag luhod-luhod sa gano'n, no? Kaysa mo sa leader? Kuya Isaac. Ha? Kuya Isaac. Kuya Isaac. Asa man si Isaac? Ayan. Palakpakan natin si Isaac. Okay. Nanapog kay disciple ni mo? Isa. Isa? Sige lang, diha man na magsugod, no? Sa isa. Ayos. Okay. Now, pag naay leaders, intentional leadership development, pag sinabi mong intentional, say with me, intentional, ay siya, Brad, diri na. Biyaan mo kunin mo. Intentional leadership development. Okay. Pag intentional gani, but pasabutan na, gituyo. Di na sulagma. Dili na aksidente. Okay? Na magkita mo sa mall. Uy, lalay ka sa mall. Sige. Mag-intentional leadership. Dili na intentional. Kinala nagsabot yun mo, magkita taha alas 2:20. Dito sa pin shop. Ha? Adto gyud ka dito. Nagsabot yun mo alas 12, ana. Intentional leadership ay cool ba? Intentional leadership development. Pag magmusulti kag intentional, tungod sa una-una, duha. Passionate o aggressive. Say with me, passionate and aggressive. Okay? Pag intentional gani, passionate ka o aggressive ka. So dili pwede intentional pero luya. Kinahanglan pag leadership development, aggressive. Na leadership training, aggressive. Amen? Pag naay mga conference, aggressive. Next year, munaog ba si Pastor Cesar sa Mindanao? It's confirmed. It's confirmed. Hallelujah! And who knows? Makabisita sa Pagadian one of these days. Wata kabalo. Amen? Intentional. Okay? Dili ni sa aksidente lang. Dili ni sa kanang sulagma lang. Tanan na ay gituyo. Pag ipagawas na ako ang leadership ani, tuyuon ako. Okay? Tuyuon ako. Unang-una akong buhaton, isulat ninyo niya, muna ninyong buhaton sa inyong intentional leadership development. Unang-una, I will encourage him to lead. Encourage to lead. Okay? Ayaw i-discourage. Mana ka nga, Brad, mag-lead ka ha? Di na ko kaya, kuya. Bitaw no, di bitaw ni mo kaya. Wala na. Undang na ani. Kaya na-realize na ako ha, kasagaran sa ato ang mga disciple lang. Mukaon, mutambong, muambuutan tanan, pero di kagawas ilang leadership. Sa Davao, in just a matter of 3 months, 5 ang nag-present og 144 disciples. 3 months 5 ang nag-present og 144 disciples. Akong wife, mag-present sila next year sa ilang 1728. Ilang gina-complete, ilang 1728. Ang isa sa akong 144, by January, mag-present sa iyang 144. Intentional. Okay? So, ang una na kong buhaton sa iya, i-encourage na ako siya to lead. Bro, magli-lead ka na ha? Kaya mo yan. Ang word nga, kaya mo yan. Ayaw ninyo na kalimti. Kaya ang imong pulong na igahom. Okay? Amen? Ayaw na, bugo mga disciple. Tanga-tanga mga disciple, good ba? Matanga gini mga disciple ni mo. Mga taka mga disciple, good ba? Ayaw. I-release ni mo ang words of life. Amen? I-encourage sila. Tagahi sila opportunity nga mo lead. Bro, kaya mo yan. Alam ko may tinatago kang leadership ability in the inside. Gidesign ka ni Lord Ana. Tanawa ko ba sa inyo ha?
Dili kuno kabalo mo lead, pero hawd sa pang butang. Kabalo manggani mangligaw, high school pa. Nya di kabalo mo lead. Matinga man ta. Hawd manggani mo duta. Hawd manggani mo utang. Grabe, pag mangutang miski way kwarta ang giutangan mo gawas god. Bay, grabe ka, gawas ka ng kwarta god. Hawd ya gila ninyo, giunsa man nimo na pag kuripot man kay tungan na utangan man gyud nimo to siya. Na kay ability to utang. Grabe nga ability na. Wa kay ability mo bayad. Undangan na, ha? Wala na sa Happy Church. In Jesus' name. No? Na kay ability nga. Daghan ra. How? Nako isa ka disciple. 2 years na sa kuha. Wagid kabuhos yan 12. Anak ko. Next week, basketball ta. Buhay mong team. Buo man dayon lagi pagka next week. Pag basketball, mabuo. Pag 12 daily, ako, kuya, wag yun ni mo eh. Habad sa ubang butang. Pero nawala sila kabalo nga leadership na di ay ito. Amen. Leadership na di ito. Inawatapad, wala lang kakabalo na leadership na di ay ito. Oh. So, imong i-encourage, bro, kaya mo yan. Inawatapad, be, kaya mo yan. So, manay mong himuon, ha? Si Lord, i-encourage niya si Joshua. Joshua, Moses is dead. It's time for you to lead. Be strong. Be courageous. Kasi tinudan na lang, ang tanan nga mo lead, mahadlok. Kaya dili ba basta-basta. Amen? Pero ay kabala ka naman si Lord sa tuwa, kauban nato. Amen? Di man ikaw mag-lead, mag-inusara, kauban man nato si Lord. So, encourage them to lead. Do not stop encouraging your people to lead. You can lead. You can lead. O ang leadership, walay edad. Walay edad. Muha ka, tiguang naman ko, Pastor. Ay, unsa din ang leadership, pinaakay. Wa naman ko yung ngipon, Pastor. Ay, unsa din ang leadership, pinaakay din na. Di man na pinaakay. Amen. Pastor, bata ka bang ko, Pastor? Dili na. Ang leadership, abilidad na ihatag sa Ginoo sa imo. Encourage mo tapad ba nga leader lagi ka. Okay? Kinahanglan musalig sa ka, mutuo sa ka nga leader ka. Bago ka maging leader, kinahanglan musalig sa ka nga leader ka. Kaya nga ang Bible, Abraham believe and become. So bago ka ma-become, mabilib sa ka. Because you will never become a leader unless you believe like you are a leader. Abraham believed that he is a father of many nations, then he become the father of many nations. Kung karon pa lang daan, sige kang sulti nga, di lagi na ko ni kaya. Dili gini mo na makaya. Pero karon pa lang daan mo na, kaya na ko ni. Mo lead ko. Asa imong tao? Wala pa, pero naa na. Kaya ang leadership ingon ni Pastor Joel, dili sa mga tao, naa sa akong value. Amen. Diha magsugod ang leadership nimo, naa sa imong value. Pag naa na leadership value, mura kag mangga nga ang tao na imo duol nimo. Patingala ka ang imong mga classmates, mga friends, uy, ilagi ka karon. Na kay problema pero mo katawa la lagi gihapon ka. Siyempre, taga Happy Church man. Amen. Lagi mga pagkinahanglan pero smile lang lagi gihapon ka. Siyempre. Encourage him to lead. Bro, kaya di mo lead? Ha? Kaya. Kaya. Kabalo ba ka sa kadaghan-daghang tao diri ikaw na akong napili? Ha? Kaya nimo, ha? Kaya nimo. Ikaduha, correct them when they are wrong. Sa intentional leadership development, kinahanglan po nimo mo correct. Kung naay mali nga buhaton ng imong leader, ang imong ginadisipulo, badlo nga. Okay? Correct them if they are wrong. Correction. Brad,
Especially, now, na ay mga pamaagi nga imong ginahimo. Ang correction nga but pasabot ani is ang ginatawag nato ang mga mali nga mga pamatasan o mali nga lifestyle. Okay? Mali nga pamatasan o mali nga lifestyle. Kasagaran is mindset. Di na ako kaya kuya. I-correct. Okay? Correction is different from condemnation. Ayaw pag-condemn kay dili nimo na trabaho. Okay? Trabaho na sa yawa. Ayaw trabaho ang trabaho sa yawa. Kay wa kag bayaran. Amen. Trabaho ang trabaho nimo. Ug ingon ang Bible, ikaw ang imong trabaho is to correct. To correct the believers, to correct your people. So i-correct nimo, bro, ayaw ana. With love. Okay? Kung naay wrong relationship, i-correct. Kung naay mga wrong attitude, i-correct. Kung naay wrong habits, i-correct. Okay? Hangtod mawasak ang tibuok bad culture sa iya ha ug mapulihan og new culture. Amen? So to number 1, encourage. Number 2, okay. Number 3, help them to identify their God-given gifts. Muna ikatulo nimong trabaho sa intentional discipleship. Intentional leadership development. Help them to find their God-given gifts. Kay kini, naagi ni gasa sa Ginoo. Ikaw na po kay gasa. Kitang tanan na ay gasa. Walay ni gawas sa kalibutan nga walay gasa gikan sa Ginoo. Ha? Gusto na ko masabtan nimo na. Ikaw na kay gasa. Ug ikaw ako as a leader, I have to bring out the best in you. Okay? Mo na ang trabaho na ako as a leader. Dili, ang akong trabaho dili. Ustoy, dapat papareha ka sa kuha ha? Dili. Kay ako, usar ako sa tibok kalibutan. Walay kapareha ani nga kagwapo. Nag-iisa lang ito sa buong mundo. So, dili na ko pwede isulti sa akong mga ginadisciple nga dapat pareha mo sa ako. Ang akong buot pasabot is this, I want you to be you. I want you to be you. Kay na may design si Lord sa iyang kinabuhi. Na may gift si Lord sa iyang kinabuhi. So kinahanglan ma-discover na niya, pinaagi sa ako. Ug ako nang igawas ang iyang gifts para makita niya. Kaysa tinudan na ilang, uban sa inyo hadiri, wa pagid kaila sa inyong kaugalingon. Kay kung mailhan lang yun imong kaugalingon, basig masyak ka. Hello? That is why sometimes you have to have a meeting with yourself. Yeah. Kinahanglan na kay meeting sa imong kaugalingon. Aron matubang bitaw ka sa salamin, mas musulti na yung kag-unya, ingon ani na lang ta. Ha? Ani na lang gyud ka permente. Ila-ilahay. You introduce yourself to yourself. Myself, meet myself. Say hello to each other. Myself. Me, know me. Me. Because when you discover that, makita nimo, ingon ani din design ni Lord sa akong kinabuhi. Then pagkabalo na ka sa imong kung kinsa ka design, di na nimo ikumpara imong kaugalingon sa uban. Di na ka ma-insecure. Ganon di mo ko kapareha kang pastora. Ganon di mo ko kapareha kang gwapo ka Pastor Jogi. Ganon lahi man silang skin, ako itom, sila puti. Ganon sila haod mo istorya ako nga nya. Nya i-compare dayon nimo mong kaugalingon sa uban, unya ang yawa nagkatawa. Kay ikaw gusto ka mapareha sa ilaha, pero sila gusto mapareha sa imuha. Unya wa na nahimong ikaw. Nabuhay ka original, namatay ka photocopy. Kuhitay mong tapadbing nga bian original. Di man ka photocopy. Kami taga-bukid sila, taga-syudad. Pasagtira na sila. Kung diha ka gibutang sa Ginoo, faithful ka diha nga area. Kaya panalangin sa Ginoo, wala man sa lugar. Amen. Karon bitaw gusto ko nila kuhaon balik sa Amerika, pastora. Ano ko sila, dili ko pwede.
Kabalo kung asa ko gibutang sa Ginoo. Kung asa ka gibutang sa Ginoo, naa dito ang panalangin. Ako di ko pwede mo puyo diha. Pero pwede ko mo anha. O karon every 3 months mo na ako dito. Kaya naman ko gina-train. Na namin gina-train dito. 4 ka book churches, pastora. This coming February, kami ni Mrs. mo dito. I-train na po na mo sila. Para sa ko, wala expect na mabot kong ingon ani. Kinsa ragod ta? Hello? Uyamot raman ta nga taga Davao. Di man ta mga sikat. Pero kung imong lapan ang kabubuton o katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi, labi na maila-ila ni imong kaugalingon, makaanag ka, grabe dahil si Lord, no? Gihawd man guday ko ni Lord pag-design. Say amen. Gihawd. Masyak ka. Naami pastora, isa sa among 1728 nga leader. 1728, 144. 144 nga leader, si Patrick. Si Patrick na ay kanang disease bitaw sa lungay bitaw siya. Kanang mulakaw sa ana. Si tawag ana? Oh. Ana mulakaw. Ay kumpiyansa. Pag presentation sa 12 na ay 12. Nag-testimony last Wednesday. 12 niya nakahilira. Puro normal siya. Lawas lang di normal ani, pero espiritu ani normal. Kaya wala siya nag-define sa iyahang panglawas. Nga-define siya sa purpose sa Ginoo siyang kinabuhi. Maka-encourage. Way kwarta god. Palayo na god mi. Nag-text kang Mama Judith niya. Mama Judith, wala ko'y kwarta. Agi ko ninyo sa balay. Agi-agian yun na mo sa balay. Miski off-way na mi, off-road na mi. Balik yun mi para na may willingness. Gusto ko matog training pero wala ko'y kwarta. Nag-ana naman ko. Alam nga, mulakaw siya ka-ana. Luoy sad. Grabe. Basta lagi pagkuha niya sa iyahang certificate, basta kami tanan lagi murag nya sa may excuse nimo. Nangahibat na ganing agi ana. May pa siya kay nay agi. Grabe nga encouragement namo tanan na. Maka-encourage. I hope makita niyo si Patrick. Maka-encourage. Ang iyang mga disciple, #grabe kadasig sa Ginoo. Ipagawas ang iyahang gift. Amen? Lastly, tapusan, is i-impart ang imong passion to serve the Lord. I-impart ang imong passion to serve the Lord. Kaya sa mga passionate diri to serve the Lord. Okay? Kanang imong kadasig, kanang imong kalayo nga mga lagad sa Ginoo, i-impart sa imong disciple. Ihatag na sa yaha. Okay? Muna, ang pagkaon sa imong disipulo, ang imong kadasig. Patrohon na ako ha. Ang pagkaon sa imong disipulo, ang imong kadasig. Pag ang leader magluya-luya, luya tanang disciple. Pag leader di mo attend og training, di mo attend tanang training ang mga disciple. Leader magaya na mo natulog silang balay, kami pa. Hello. Leader magaya na mo nasa likod, kami pa. Leader magaya na mo late, kami pa. So kung unsa ka, mahimo imong leader. Kaya ang ilang pagkaon ang imong kadasig. Diha man sila mukaon, diha sila mukuha og kusog. So ang imong mga leader, do wala ka ginistorya, pero naay makita, naay madunggan. Ang ilang mata gapaminaw. Kuya no? Ang mata gapaminaw. Yeah. Kay dili lang baya dalunggan ang maminaw, pati mata. Kung unsa lang makita, mo ilang nadunggan. Isya. Anak di Aisya. Nag-uyab-uyab di Aisya. So, pwede po dahil mag-uyab-uyab, ani. Dantogra. So, naminaw ang ilang mga mata. Muinom di Aisya, muinom di puta, ani. So, i-impart ang imong kadasig. Isa anda mo impart sa ilang kadasig. Salamat kayo. Palakpakan nato atong
Gwapo kay nga igsoon. Hallelujah! Kinsay andam ipagawas ang ilang leadership ability. Amen. Thank you, Lord. Tindog tatanan mga kaigsunan. Thank you, Lord. Salamat sa Ginoo. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Gusto na ako i-picture ni mong kagalingon nga niduol si Lord sa imuha just like Solomon. And the Lord began to ask Solomon, what do you want me to give you? And Solomon answered, Lord, give me ability to lead. Huwag niya anak si Lord sa iyaha nga, Solomon, wala ka na ngayo og taas na kinabuhi, wala ka na ngayo og bahandi, wala ka na ngayo og kapildihan sa imong mga kalaban. Pero imong gipangayo ang abilidad para mangulo, abilidad para mulid. Nalipay ko, anak. Ang kalipay ni Lord na makitaan ka nga mulid. Kasi gusto diri malipay si Lord. Umagi na itong kasing-kasing. Ako sa tinudanay lang, simple lang akong prayer kada adlaw. Simple lang kayo akong prayer kada adlaw. Ang akong routine everyday, pag mata na ako sa buntag, 1 hour listening to the Word of God. 1 hour listening to the Word of God. Naamang ko'y Bible nga mustorya. Anang apps bitaw nga mustorya. 1 hour na, that's 12 chapters to 16 chapters a day. 1 hour. Pagkaumana na, I will pray in the Spirit. And then, ang pinaka-prayer yun ako kada adlaw. Lord, unta, mupahiyom ka sa akong kinabuhi karon. Makahatag lang kong smile sa imong karong adlaw. Okay na ko. Mura na akong prayer perminti, Lord, malipay lang ka sa kuha karong adlaw. Though I know the Lord is already pleased with me. God is already pleased with us. But my prayer is this, Lord, unta makadala kong smile sa imong face, Lord. I just want to bring a smile to your face, Lord. Kanang pagmutanaw ka sa kuha, nalipay ka. Sa Bible, pagtanaw ni Lord kang Solomon, walay laing kalipay si Lord. Kung dili nakita niya nga si Solomon, gusto ipagawas ang leadership nga nasa iya. I tell you, if some of us here, ang uban sa inyo hadiri na struggle sa inyong finances, struggle sa inyong business, struggle sa inyong health, panglawas, struggle sa relationship. Ang tendency mao ni, unahaw nato ni silang tanan. Kay mauman ni ang atuang pagkinahanglan. Pero I tell you today, unaha pagpangayo sa Ginoo ang leadership ability. Lord, tagaay kog leadership ability. Tagaay kog leadership ability, Lord. And I tell you, mutanaw si Lord sa imong hagikan sa langit. Mo smile. He will be delighted, just like Solomon. And he will said, Nak, ako nang ihatag sa imo. Pero tungod kay wala ka nang hayo sa long life, riches, and glory, as a bonus, God is a generous God. As a bonus, you will receive these things. I tell you guys, friends, brothers and sisters, God has blessed me so much. So much that I cannot contain it anymore. I've traveled around the world. Next few, me and my entire family will go to Thailand. Ako, kauban ako mga anak, akong asawa. And then next year, nakaanak ko, Lord, unstoppable blessing is coming. Pero Lord, wala akong nagipangayo. Giremind ko ni Lord, Nak,
bonus lang na. Bonus ra na. Kay kaya na ako ihatag ang wala nimo gipangayo. But because you lead my people, because nigawas ang leadership ability sa imo, blessings will come upon you. This afternoon, pangayoon nato na sa Ginoo igsoon. Maybe for the few months, few years, few weeks, nawala siguro ang aggressiveness. Wala man siguro nawala, pero siguro medyo napalong gamay. Nihinay gamay ang aggressiveness para mo lead, para mo silaob na po, para mangabig na po, para medyo siguro nawala gamay, nawala ang intensity, na hinay-hinay kaaw. Karon mo anak ka, Lord, ignite that fire of leadership in my heart tonight. If that is you right now, I want you to come forward and I want you to kneel down before the Lord. And His atubangan igsoon, luhod gikan sa Ginoo. And the Lord is going to pour out that anointing of leadership upon you. Come on. Do not be distracted on your needs. Do not be distracted on other things in your life. Today is the day that God is going to pour out that leadership anointing once again over your life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. God is in this place today. The Holy Spirit is in our midst today. Thank you, God. You are designed for leadership. You are designed for dominion. Do not take that away. Ayaw paminaw sa bakak. Ayaw paminaw igsuon sa ginasulti sa imong sitwasyon, sa imong kinabuhi karon. Today, come before the Lord. I say, God, let that passion arise one more time. Lord, kalayuhi pag-usab, Ginoo, ang akong kasing-kasing. Remember, magsugod gikan sa muhay mugsoon. It will start from you. It will start from you. Lord, I will lead myself. I will be mature. Sometimes, dili mo pakita si Lord. Sometimes we are waiting for God to show up. But all this time, God is also waiting for you to grow up. Grow up. Mature in your leadership with the Lord. Lord, change my heart. Renew my heart. Renew my commitment, Lord. Yes, God, speak to us today. Holy Spirit, minister to us today. Spirit of the living God, move in our midst. Speak to every heart today, Lord. God, forgive us sa mga words nga mong na-release nga mga mali, Ginoo. Lord, forgive us. Thank you, Lord, today for that leadership ability, for that leadership anointing. God is ready right now to dispense that leadership anointing in this place. God is ready right now to pour out that leadership ability in this place today. God is saying to you today, anak, because you have not asked for such things, and you have asked for leadership, you have asked for the anointing to lead my people, you have asked my heart, you have asked the very thing that is in my heart. Don't worry, the things nga imong ginakabalakan, I will take care of that. Those things nga imuhang concern, don't worry about that. I will take care of that. Focus on your leadership. And I will focus on your promotion. I will focus on your devotion. I will focus on your provision. Focus on your leadership. Focus on your passion before me. Passionate life. Yes, Lord. Set that fire in our hearts today, God. Release, Lord God, a new level of anointing of leadership. A new level of anointing of leadership in this place, Lord. Salamat, Ginoo. God, that you are dispensing that anointing right now, Holy Spirit.
Lord, from the back to the side, from the front, God, in the middle, all over this place, dispense the anointing of leadership now in Jesus' name. Dispense the anointing of leadership now in Jesus' name. God, they're hungry. God, they're thirsty. Lord, release it now. Just like Solomon, ikaw, Ginoo, ang nagahatag sa anointing sa leadership. Ikaw ang tinubgan sa tanang leadership. God, today, dispense the anointing of leadership today, now, in Jesus' name. Oh, Holy Spirit, teach us. Release your anointing now, Lord. Release your anointing now, Holy Spirit. Oh, God, oh, Lord. Oh, God. Jesus. We want more of you. Come on, continue to ask. Continue to ask and continue to receive. I want more of you, God. God, I want more. More of you, God. More of you, Jesus. Yes. Nakita sa Ginoo ang matag kasing-kasing karong oras sa igsoon. Nakita sa Ginoo ang matag kasing-kasing. Nakita sa Ginoo ang tanang kagutom, ang tanang kauhaw. Miski nakita sa Ginoo ang tanang frustration. Nakita sa Ginoo tanang mga discouragement. But today, God is elevating you to the next level. Gina-increase ni Lord ang imong value. 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 Ginatangaag ang bagong vision sa Ginoo. Ginatangaag ang bagong pananayag sa Ginoo. Release, dispense, yes, a new fire. Hallelujah. Oh, God. Yes. Take it. Receive it. Oh, go back to your original design. 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 Oh, Jesus. Oh, come on. Release that atmosphere today. Release that atmosphere today, Lord. Oh, God. Touch the heart. And the heart of God is leadership. Yes, God. Holy Spirit. Oh, release it now. Yes. I can sense right now there is a new fresh oil of anointing of leadership. A fresh oil of anointing is coming. A fresh oil of anointing is coming. Do not stay in the old anointing. Receive the new anointing of leadership. You're here to receive the new level of anointing in your life. You're here to receive the new level of anointing over you in Jesus' name. In the name of Jesus, that you will see the heavens is going to be open. Oh, go back to that original design. That original design of God over your life. Top
The image of God has been restored over you. The blood of Jesus has washed you clean. By the blood of Jesus, by the power of His blood, you are redeemed from every fear of leadership in Jesus' name. By the blood of Jesus, you are redeemed from every spirit of intimidation of leadership in Jesus' name. By the blood of Jesus, no more hiding in your leadership. Wala na'y pagtago, wala na'y pagduha-duha in Jesus' name. That when God gave an answer to a question, whom shall I send and who will go for us? You will say, here I am, Lord, send me. Because you know your position. You know who you are. Hindi mo papayagan na ang kasamaan muli ang siyang maglilid. You are going to rise up as a son and as a daughter of God and take your rightful place. Because your rightful place is your leadership. Yes. Dili ang imong kabalaka ang mag-lead sa imuha. Your needs will not lead you. You will lead your needs. Your worries will not lead you. You will lead your worries. Your problem will not lead you. You will lead your problem. Your situation will not lead you. You are going to lead your situation. Your discouragement will not lead you. You will lead your discouragement. Because there is leadership inside of you. There is leadership inside of you. And you will be amazed. Remember, the Lord is the God of the harvest. Hindi ikaw ang Panginoon ng harvest. Ikaw ay isang laborer lang of the harvest. Si Lord pa rin ang magpapadala ng harvest sa buhay mo. Once God see that value, once God see that vision inside of you, once God see that victory inside of you, you will see harvest will start to come. Harvest will start to come. God will not protect the people to be connected to you, but God will allow people to be connected to you. May mga tao nga di mo kaila, may mga tao nga kaila sa imong kaila, may mga tao nga ipailaila ni Lord sa imuha. You will make an influence, you will make an impact. Ang imong tibok pamilya, ang tibok nimong office, ang tibok nimong barangay, ang tibok nimong community. But it will always start on that leadership ability. Ug ang mga butang nga wala nimo gipanghayo, tungod kay giuna nimo ang gingharian sa Ginoo. Seek first His kingdom. Seek first His righteousness. All these things shall be given, shall be added unto you. Oh God. Once your leadership goes to the next level, your life also will go to the next level. Salamat, Lord. Salamat, Lord. In a few minutes, mga kaigsunan, gusto ko mag-create ang atmosphere of thanksgiving before the Lord. Pasalamati si Lord. Lord, thank you. Thank you, Lord. Pasalamati si Lord. Ngayon mo lang nadawatan that anointing, that ability to lead, that wisdom, that maturity, kanang kalipay nga imong gipangayo. Andam igsoon, pag-andam sa mga butang. Hallelujah. We give thanks to you, Lord. We give praise to you, Lord. We want an atmosphere of thanksgiving before the Lord. A thankful heart before Him. Glory to God.
Glory to His name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Hallelujah. And I want you right now to start. Magsugod ka og visualize sa imong kaugalingon. Samtang imong ginapiyong imong mata igsoon, gusto na ko imong makita. I-visualize ang imong kaugalingon that you are leading. Ibutang sa imong kasing-kasing sa imong hunahuna, i-visualize. Dawata ang pananaawon that you are leading. Makita nimo ang imong tibuok pamilya imong ginalid sa Ginoo. Ang imong mga amigo ginalid nimo sa Ginoo. Ang imong bana, imong anak ginalid nimo sa Ginoo. Imong mama, imong papa ginalid nimo sa Ginoo. Ang imong 12 disciples imong ginalid sa Ginoo. Have a vision. Ang imong 144, hallelujah, imong ginalid sa Ginoo. Imong 1728 ginalid nimo sa Ginoo. Ang inyong 10,000, 20,000 membership of this church, have a vision, ginalid nimo sa Ginoo. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. Kung imo na nakita in the Spirit, na ay lisong ibutang sa Ginoo sa imong kasing-kasing karon, iyang gitanom. And that seed has the potential. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Thank you, Jesus. Lord, I apply the blood of Jesus that comes out from His feet to each and every one of us in this place. Akamitan ang Ginoo, maglakaw sa imong katuyuan, sa imong kabubuton, o sa imong potensyal nga gihatag sa matag usa sa amuha. In the name of Jesus. Akong gina-apply, Lord, ang dugo nga nigawas gikan sa imong mga bungot sa imong naong, nga ang tanan Ginoo heal na ang self-image sa pangalan ni Jesus. Nga amo makita ang mga kaugalingon, we are a leader of multitude in Jesus' name. Akong gi-apply ang dugo nga nigawas gikan sa ulo ni Jesus of the crown of thorns, that every mind in this place is now renewed, is now changed in the name of Jesus. Akong gi-apply ang dugo nga nigawas sa giliran sa Ginoo, nga ang tanang kasing-kasing imo nang gi-restore, ang tanang kasing-kasing Ginoo imong giayo. Ang tanan Ginoo, mga broken hearts are now encouraged in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Come on, stand up to your feet today. Come on, give Him praise. Give Him glory. Hallelujah. Glory to God. Woo! Come on, shout it out. I am a leader. I am a leader in the kingdom of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen, amen. Gak sa imong tapat, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Encourage one another. Empower one another. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Thank you, Lord. Are you blessed today? Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Amen. Gusto na take the opportunity para ipaila-ila po na akong asawa sa inyo, ha? She's gonna encourage you just a little bit, gamay lang, no, para maka-encourage po siya sa inyo, ha? Can you come, Labi? Palakpakan natin si Pastora Judith. Just a short word. Good afternoon sa tanan. I know that we are all blessed and we are changed. Amen.
It's a great opportunity to be here once again. It's been quite a while na about 5 years na siguro since pagbalik na mo dinhi, and salamat kay sa life ni Pastor Alita. You know what? Isa ko sa mga tao na blessed because of the life of Pastor Alita. And indeed, I am also sharing her life even to my disciples, even to the church, because I have seen her leadership ability. Nakita na ako na biskan pang naana siya sa age, di ba no? Matured na siguro siya sa most of us. But you know what? She is leading. She's not insecure because she knows her identity. Amen? And that's why you're really blessed because naamu under sa iyang leadership. Amen? So why don't we honor? Come on, give an honor. Come on, I want all of us to stand up to our feet this afternoon. Let's honor the woman of God who has been with you through these years. She has been faithfully serving the Lord. And that's why nauna-ana mo karon because of her life. Amen? You may now take your seats. Salamat kaayo for, indeed, God has been a blessing to be here in this afternoon. I just want to share a little bit of my testimony. Kasi nga, from this very beginning of this year, I was asking the Lord, unsa man imo ang word for me this year? Because last year, He said that it was a year of greater 2017. And I asked, Lord, unsa pa may mas labaw sa greater? And then suddenly, the word of the Lord just came into my heart, and in Ephesians 3:20, now to Him who is able to do exceedingly abundantly. Sige daw, let's Ephesians 3:20. NIV po. Para makita gyud ninyo, I just want to share also this scripture that God has been giving me this year. Ephesians 3:20, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we could ever ask, think, or imagine. Kinsa ba dinhi karon naa kay gina-desire sa imong kasing-kasing? Amen. All of us have our desires. And kaya siguro it may be bigger than what I am desiring, or ako siguro mas dako akong gina-desire. But nevertheless, you know what? The Lord is reminding you right now that God is able to do exceedingly above all that you could ever think, ask, or imagine. And that's why ganina, unsa man tong gipangayo ni Solomon, kaya yung ibigay ni Lord. Kaya din ibigay ni Lord, and actually God has already granted it to your hearts tonight, this afternoon. Kasi nga, kung unsa daw to imong ginapangayo, mao po din hatag sa Ginoo. Kung imagine pa lang na nimo, dili pa din na mao. Amen? Kay exceedingly above man daw. All that you could ever ask. That's why, mo bitaw na kung magdamgo na lang ka, ayog timi-timi sa pagdamgo. Amen? Kay libre lang man magdamgo, tama ba? O kung gagmay lang po na imong damgo, maura po na imong madawatan. Pero kung gusto kag ninagkong butang, I challenge you this afternoon, ask the Lord for more. Amen? That's why powerful ka ito impartation karon sa atuang kahaponon about leadership. And that's why that's the word of the Lord for me this year, no? Exceedingly above. And I was just praising the Lord during the time when I received the word. And because last 3 years ago lang manggod, I presented to the church my 144 leaders, my 144 disciples. And anak ko, Lord, it has been quite a few years na. And kumurag taod-taod naman to, Lord, 3 years na. What's next? And the Lord just reminded me that, you know what? Kapansin mo isa ka puno, isa ka plant. When you plant it, if mapansin na nimo nga dili na siya nag-grow, that means that maybe next week patay na siya. Tinuod ba? Have you noticed? Ang isa ka plant, maski unsa man siya kagamay, unsa man siya kadako. Pero pag tan-aw nimo ana, oy murag something is wrong. It is no longer growing. That means that it is also slowly dying the eye. And I believe that's also in us, in our spirit. If we don't continue to grow in the spirit, hinahinay na din nagkuot-ot ato ang spiritual life. And that's what the Lord has reminded me this year, that Judith, I want you to go to your next level of leadership. And that's why this year,
gibutang siya sa kasing-kasing sa Ginoo sa akong gibutang gyud sa Ginoo sa akong kasing-kasing ang we are visioning to conquer Almendras Gym for my 1728 team sa akong network. And you know what? Grabe lang gyud ang gipanghimo sa Ginoo. It's a step of faith. Amen. That's why very important to always visualize. Always the power of vision, because this is every time you see it in the spirit, you can also hear it in the spirit. Amen? Kung unsa man imo makita sa espiritu, ma-discern po nimo ang unsang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. And that's why karong hapon na I challenge you. Maybe nagutana ko kay Pastora Lita ganina, Pastora, kinsa na may naka-produce sa ilang 144 dili pila naman ka leaders. Siya wala pa daw. But you know what? Dako kay mong potential. You have a good facilities here. You have one of the best facilities here in Pagadian. Amen? Bless ka ay mo, gipanalanginan na mo sa Ginoo. Gipanalanginan mo og pastora nga power ka ay grabe ka passionate, grabe ka on fire. Mas active pa siguro ang mga batanon sa kay pastora ba? Amen? But you know what? Now it's your time to shine. I challenge especially lahat ng mga primary leaders. Go to their next level. You know what? I challenge you to set a goal and meet that goal. And ayog atras-atras kay kung magtuo mang katuuhin na lang si Lord. Labaw na ka ng mga imposibleng butang. That's where the Lord works best. Kasi kung kaya pa na animo, dili na ka, Lord. Hantod sa kaya pa na animo, kaya pa na ako ni mabuo akong 12. Kaya raman kaya ng 12. Amen? Dali naman kayo ang 12, pero kung magstorya na ka siguro mag 144, murag tanawon lang nato pastora, murag layo pa man na sa tinuod. But you know what? Kung nahimo man na sa Ginoo sa ako, nganong dili good ka mo? Parihara man ta Ginoo, amen? Parihara man ta Ginoo, amen? Come on. I challenge each one of you. Dili man ta naaman siguro mo diri sa Pagadian, you are here because you are going to reach out to your kapwa mga taga-Pagadian. Amen? Kung naami dito sa Davao City, kami po ang mag-conquer dito sa Davao City. O kanya-kanya ta ginahatagan sa purpose sa Ginoo sa tuwang kinabuhi. Amen? So right now, this is my challenge and this is my encouragement to each one of you. That impartation that we have received this afternoon, it's about time to apply it. Amen? Application. Diha ni mo makitaan ang resulta kung na kay application. Amen? So good afternoon lahat ng mga leaders. This is my prayer that by next time siguro mo balik mi na namin nadunggan nga daghan na nagpresent sa ilahang 144. Amen? To God be the glory. Thank you so much.